Verujte, spremio sam se lepo, a onda dođe desko i razbuca na skoro. Ja bih mogao da vam pričam o ovoj borbi protiv i seče šuma i skretanja reka i gušenja brda iz vizure nekoga koji je u tome od 1991. godine i zahvaljujući ovim hrabrim ljudima koji stoji za mene zadnje 3 godine mi radimo to što radimo. Jedna je stvar u koju sam siguran, mi državu i institucije nemamo. Mi imamo institucije kriminala, mi imamo institucije korupcije. Samo mi, vi i mi, stojimo između slobodne i čiste prirode i njenog uništenja. Samo mi i vi možemo ono što je već rađeno, stisnite srce, stanite pred bager, stisnite srce, uđite u institucije, uđite u svoju opštinu, prepadnite gradonačelnika, stanite pred firmu koja ispušta otrov u reku i voleo bih da se sledeći put vidimo u Vladikinoj Ploči, na Visočici, na Dojkincima, u Toplom Dolu, da se što manje viđamo na skupovima, pred apotekama i na semaforima. Hteo bih da vas nešto pitam, želite li slobodne reke? Da! Želimo! Želite li zdrave šume? Da! Želite li zdrav vazduh za svoju decu? Da! Proglašavamo ovu javnu raspravu završenom. Živi bili, vidimo se u prirodi.